Bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Biz Arap tili derslerinde 4-nji derske jitdik. Hem ýaňa tagyn bir Arap tili kagidesi bilen tanışyp gitirbiz. Biz indi aýtgan bit, egerde isim jümle başynda kelsek şolay bit, isimni gullanyp indi ol bizning u damma bilen kile diýdik şolay bit. Meselem El-beytu cemilun. Şöyle bir matur yurt dip. El-beytu 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 mesela matur yurt. Nişik dedik? Cemilun. Cemilun. Hem qaragız, biz ötken dersde etmegenik. Hazır indi aytsak da bolar. Mena bu damma. Şöyle mında da un. Ol bizning damma marfu' dip aytile. Marfu' degan söz, yani muning halati marfu' hükmünde, yani raf, yani u Arap tilinde marfu' dip aytile. Niçin şuşunu aytırga boldum? Yani bu raf hükmü, raf degan söz, köteru degan söz bitine şolay bit u. El-beytu cemilun. Marfu hükmünde. Marfu'un. Bugünkü derste biz şuşu isimlerge kire turgan tagyn bir kagideni alırбыз. Mınsy indi marfu boldy. Ne için marfu? U bolayken ol marfu dip aytile. Mesela yurt dedik şolay bit. Yurt. El-beytu. El-beytu. Yurt. Arap tilinde bizge mesela aytırga gerekti yurtta yoki iyde, yani işinde. Mesela sıradılar da etiğin koya mesela. Sen aytarsın, ol iyde, ol yurtta. Etiğin koya, yurt. Etiğin koya, iy. Olay bitinde aytmaybiz, şolay bit. Biz nişik aytabiz? Mesela malayın koya senin. Ine velet, balan koya. Biz nişlibiz? Yurt dip aytabiz mi? İy dip aytabiz. Yok, biz tulu aytip, yurtta matur aytip, iyde, yurtta dip aytabiz. Arap tilinde de men şuşu yurtnu yurtta yoki iyde dip aylandyrasypyz keleyken, biz ana Rusça indi ol bizning pretlog, tatarça indi beylik, fi degan harfni qoşabyz. Fi. Na şuşu fi ýasy indi bizne nerse? Iyde yoki yurtta. De yoki ta degan şunça biri. Amma qaragız, mena munda bit indi şuşu damma marfu' bolady dedik. Şolay bit. Na şuşu tigi o nindi awır dip gurkırga gerekmi? Anlara gerek. Eger de sözde u degan harakat bolaykan damma deýigini şolay bit. Anyň barty ismi marfu' dip gine ýertiler. Şol gana. Elige şol gana. Qaragız. Mena şuş fi degan harf, kirtileyken bizning kile iken isim aldından da te yani qoşumça bire şolay bit indi beylik pretlog. Şuşu isimdagi hareke munda nindi dammaýy. Hali biz birnigini öýrendik. Bu damma bite şolay bit raf köterilgen digeni şolay bit ol bizning jar hükmüne düşe. Yani mecrur bula, kesrege eýlene. Şuşu marfu'ye mınsy mecrur dip ýertile. Mecrur. Yani kesrege eýlene. Mecrur. Awır iken, bak anlamysız iken elhamdülillah. Anlagyz, mınsy damma bula, mınsy kesr bula. Şol gana. Çünki o awır iken dip gurkyrga gerekmi. Demek, sizni tanıştıram gana.
Şuşa damma marfu dep ýerdiler. Şuşa kesra mejrur dep ýerdiler. Şoňa görä aýda gadyleşdireriz. Damma bulamynsa, onsa kesra bula. Qaşan kesra bula isimde? Munda bitinde oýdy. Eger-de bu jümle başynda kileken isim bilen kile, bu bizning damma bilen u bilen bula. Eger-de bizning şuşa isim aldynda fi kileken, ul bizning kesraga eýlene. Fil beytu dip aýtu hata bula. Yalgyşlyk garap dilinde. Şuşa fi kildiken, şolay bit. Demek ondan soň kilgen isim kesra alyp. Fil beyti. Ide. El beytu. Ide. İnin içinde ide nişik bula? Fil beyti. Anda misal var şolay bit. El beytu yurt. Fil beyti yurtta. El beyti öy. İde fil beyti. İkinci misal qaryk. El medresetu. Medrese oku yurtu. Fil medreseti. Mesela balan qaýda? Eýnel weled. Şolay bit balan qaýa. Biz aýtabys нәрсә dip? Mektepde. Oku yurtunda. Mektepte. Ta te da te. Anda aýtyrgan tutkanman hali. Da bar. Balan qaýa? Mektepde. Şuşa mektepde digen söz nişik bula? Fil medreseti. Gördük. El medresetu mektep. Medrese. Oku yurtu indi. Ha aýtasybys kiledi, nişik aýtyp mektepde. Nişik aýtabys garap dilinde? Fini koşup. Fil medreseti. Mana şuşa fi'de, şuşa kesrada bire bizge demek närselerini bire dedik? Ta, te, da, de. Medresede. Balan qaýa? Medresede. Malaýyn qaýa? Mektepde. Anladygymy? Şundan soň anary kile ala. Ala munyň igizek saňary fi şekilli. Ala. Fi'den anladık. Yani işinde digenini anlata. Karagız ali. Fi'ni aldık. Hatagın şunun igizek saňary dostun bir tuğandan alabız. Ala. Fi anladı. Da. De. Ta. Te. Şulay bit. Bu şulay. Da. De. Ta. Te. Bu şulay beylik. Pritlog. Amma fi bizning kursatda işte digen näseni ýeşik işinde. Mektep işinde, yurt işinde, meşit işinde şulay bit. Ala kursatda üstünde digen sözni. Üstünde. Meselen kitap. Biz yaratgan kitap. Biz yaratgan kalem. Üstünde koydık iken nişik boldy? Alany kullanabız. Mesela okutuşu sırada da koya benim kalemim. Biz aýtabys alal kitabi. Kitap üstünde de. Biz bitine kitap kalem koya degeç kitap tipkine cevap bermeýbiz, şulay bit. Aýtabys kitap üstünde de. Kitap üstün dip de aýtmaýbys. Kitap üstünde diýbiz. Mine şuşa ala hem şuşa kesra mesela alal bilgili kitap şulay bit. Alal kitabi. Şuşa alal kitabi. Şuşa kesrada, şuşa alada anlatan нәрсе üstünde.
Üstün gene bulmayın. Şolay bit. Ala üstün. Нәрсе de. Kitap üstünde. Eğer de kalem kitapның içinde bulsa indi. Koya kalem deyip kitap içinde deyip aytasız ise fil kitabi deyip aytабыз. Aləni alıştırabız fi'ge. Ni için? Çünkü fi anlatı içinde degenni. Fil kitabi. Kitap içinde degenni. Bu ne? İçinde. Eğer de üstünde bulsa nerse buldu? Ala bula. Üstünde bulsa fi bula. Bu harfler şulay bit kile baritik isim aldığından gana. Baritik isim. Ha biz anı konugular bilen ali tağın kitapqa qarab nığıtırбыз. Mına mında kile bizning mektep. Kitapqa qarayıq ali. Kildi bizning el-mektep. Şulay bit. Нәрсе булды әле ул мәктәп безнең? Искә төшерик әле. Әл-мәктәбу. Парты, өстәл. Мәсәлән, укытучы сорый, китап куя дип. Без әйтәбез ничек? Аләл китап парты өстендә. Аләл Alel mektebi. Kitap üstünde. Hamında tağın bir konugu var. Misal serir degen. Kravat. Ale seriri. Sırada kalem koyadı. Ale seriri. Kravat üstünde. Kravatta. Desek de bula. Layıqdırız. Kravatta. Kravat üstünde. Kravat üstünde olarak cevabını. Kravatta. Onsa elif degeni. Ha B bölügüne kuşigali. Anda bana sırav biri geyredi. Kursagiz en birinci Eyne Muhammed degen. Eyne. Eyne. Koya. Koyda. Koya. Sırav biri. Sual anil mekan. Birer orunlu turunda sırav. Orun turunda sırav. Mesela bunda kile Eyne Muhammed. Muhammed koya. Koyda Muhammed. Eytəli mina. Biz nişik eytəbiz hazır? Anda nişik kürsətken huve. Huve. Ol deyip tercüme eytile. Huve. Ol. Lakin bu eytile ol deyip kimlerge? Baratik iratlarga. İrat cinsine. Ol. Eyne Muhammed. Muhammed irkışı. Şuna göre huve degen. Fi degen. Demek fi beylik mında. Şulay bit pritlog. Gurfeti. Gurfe nerse? Nersel ol? Biz anal ötmedik. Şulay bit. Gurfe. Gurfe bulme degen söz. Bulme. Bulme. Eyne Muhammed? Muhammed koya? Nişik cevap bire? Kitapqa qarağız hələ. Huve ol fil gurfeti. Ol bulmede. Muhammed koya. Qısqağını aytsak bulmede. Tulu itib tərcümə aytsak ol bulmede. Ne şuşı de. Hoşum çalsın. De. Bulmede. Nerse bire? Fi bire. Fi. Fi. Gurfeti. Şulay bir. Fil. Gurfeti. Nerşuşa fi. Nerşuşa kesre. Nerseni bire indi? Da. De. Ta. Te. Fil gurfeti. Muhammed Kaya. Bulme deyip aytабыз mı? Muhammed Kaya. Bulme. Anda cevap bu mu bitin? Şulay bit. Biz aytабыз. Ya bulmede deyip
Я ул бүлмәдә дип җавап бирәбез. Шулай. Һәм гарәп телендә дә без, димәк, ничек әйтәбез? Хуа фил гурфати. Ул бүлмәдә. Ва әйнә ясирун дип килә. Һәм ясир кая? Кая юкка чыккан ул? Күренми шуты. Хуа фил хаммами. Ул хаммамда ди. Хаммам душ дип тәрҗемә ителә. Хаммамун. Хаммаму. Хаммам. Хаммамун. Юына торган җир. Шулай, кабина булсын монда, шулай бит. Душ. Тәһарәт ала торган җир. Хаммам дип җиртелә. Хуа фил хаммами. Ясир кая? Ул тәһарәтханәдә. Ул ванныйда. Да. Юыну бүлмәсендә. Ва әйнә Амина ди. Амина кая ди? Һәм карагыз, монда килә хия. Хия дип килә. Без әйткәнек хуа ул. Әмма ул кемнәргә? Иракларга. Ә ул хатын-кызларга ничек була инде? Әйе, хия була. Ул хия фил матбахи. Ул кухняда. Шушы кухняда ничек була? Фи. Шулай бит? Фи. Хия, мәсәлән, фил матбахи. Фил матбахи. Ул матбах нәрсә? Табых, пешерә торган җир. Кухня. Ул кухняда. Әминә кая? Кухня. Аңлый җавап булмый. Ничек дөрес? Ул кухняда. Әминә кая? Кухняда. Дөрес. Ул әйтмичә дә була, шулай бит? Әйнәл китабу? Китап кая? Китап тора торган урын кая? Урын турында сорыйбыз. Урыны менә кая ул? Әйнәл китабу? Хуа алал мактаби. Ул ди стел өстендә ди, парт өстендә. Алал мактаби. Әле без алдык моңарчы фи эчендә, бүлмә эчендә, ванна эчендә, шулай бит, кухня эчендә. Ала өстендә дигән сүз. Китап кая? Стелдә. Стел өстендә. Арабча ничек була? Алал мактаби. Хуа алал мактаби. Ва әйнә саату ди. Саат кая? Саат. Саату. Шулай бит? Саа. Карагыз, тагын татар сүзе килеп чыкты. Саату. Саа. Нәрсә ул? Саат. Саат кая ди? Хия ул ди. Ни өчен хия дип әйтелә монда? Китапка карагыз әле. Ни өчен анда хия килә? Ни өчен хия килә? Чөнки без нәрсә дидек әле? Әгәр дә тәмәрбут белән бетәйгән исем, бу күрсәтә хатын-кыз җинсенә. Женский род. Женский родка без әйтәбез хия дип. Шулай бит? Хия. Ала сарири. Сәгать кая ди? Шушы сәгать кая ди? Кая куйдың ди? Сәгатьне таба алмыйм ди. Берәрегез күрдеме ди? Ала сарири. Ул ди кроватта ди. Ягъни кроват өстендә. Ул кроват өстендә ди. Димәк, бүгенге дәрестән без нәрсәләр аңладык? Ничек сорау бирергә? Әйнә кая дип? Һәм предлог русча инде бәйлекләр белән таныш. Фи ала фи эчендә нәрсән булса, ала өстендә. Шулай бит, кайбер яңа сүзләр алдык. Киләсе дәрестә инде без менә китаптагы булган күнегүләр белән танышып китербез. Субханакалла бихамдика ва шадайлан ва астагфирука ва атубу илейк.